Em bin ko tablo di white cross. Hello. Jesus ko tablo di white cross. Instead lo me now this la man now misana. Me na pro me ba ko tab Jesus em ko tab. Nil ba kisimia no ga tem Jesus kisim. We ami kisimia no ga Jesus kisim. Hallelujah. Em ko tablo di white cross. Plus pro me em ko. Basta mi staplo aus kay ka aus pro pul makaw ya em kam ko bon inside one time. Em browse mi lo dis la plus. Na mi no lusim. Em bianim ko tablo di white cross. No, you know na ko Peter, James, you know you. Em story pro me. Tomorrow pa come up story pro you. You larim lan pro me. And Jesus did it. Jesus am making. Nili na pro kisim you and kisim Jesus. Em ko tablo di white cross. Hallelujah.